бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар толори кохи устод лоиқ шералӣ маҷлиси фаъолони шаҳр оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент дар 9 моҳи соли равон ва нақши вазифаҳо барои 3 моҳии чорум баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. дар толори кохи ба номи устод лоиқ шералӣ санаи 13 октябр маҷлиси фаъолони шаҳр оид ба ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар 9 моҳи соли 2021 мавриди таҳлилу баррасӣ ва вазифагузориҳои навбатӣ қарор гирифт. Маҷлиси фаъолонро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод, ки дар маҷлиси фаъолон муовини якуми раиси вилояти Соғд муҳтарам Хол Ҳайдар, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қудратӣ, роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, раисони ҷамоатҳои деҳот ва намояндагон аз соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигар масъулин иштирок доранд. дар бораи ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар 9 моҳи соли 2021 муовини раиси шаҳр Дӯстзода Хусрав бо як гузориши муфассали таҳлилӣ сухан гуфт ва бурду бохтҳои дар ин давра ба амал омадаро шарҳу изоҳ дод ва ҳамзамон нақшаи вазифаҳоро барои 3 моҳаи чорум ва дар маҷмӯъ ҷанбасти соли 2021 муайяну мушаххас намуд. Сипас аз тарафи муовини якуми раиси вилояти Соғд Хол Ҳайдар ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, муовинони соҳавии раиси шаҳр, роҳбарияти нозироти андоз, раёсати кишоварзӣ, раёсати омор, кумитаи идораи замин, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи Панҷакент, шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ, корхонаи воҳиди экспедитсияи иктишофии геологӣ Моғиён, соҳаҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, раисони ҷамоатҳои деҳоти Фароб, Ёрӣ ва дигар масъулин мавриди пурсишҳои ҷиддӣ қарор гирифта, ҳамзамон барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаҳои зикршуда дар назди онҳо дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. дар маҷлиси фаъолон муовини якуми раиси вилояти Соғд Хол Ҳайдар пиромони натиҷаҳои ҷанбасти 9 моҳа дар шаҳри Панҷакент андешаву мулоҳизот ва таҳлилҳои хешро иброз намуд ва ҳамзамон таъкид кард, ки бояд шаҳри бостонии Панҷакент бо имкониятҳои хеле зиёд метавонад дар рушди иқтисодиву иҷтимоии вилояти Соғд ва ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро гузорад. дар хотимаи маҷлиси фаъолон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода пиромони ҷанбасти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар 9 моҳи соли равон андешаву мулоҳизоти хешро баён кард ва ҳамзамон дар назди роҳбарони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ вазифаҳои мушаххасро муайян кард. дар хотимаи кори маҷлиси фаъолон раиси шаҳр бори дигар ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, ба муовини якуми раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Соғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар роҳбарони арҷманде, ки воқеан барои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент ҳаматарафа мусоидат намуданд, арзи сипос кард ва ба муовини якуми раиси вилояти Соғд Хол Ҳайдар иттминон дод, ки
мардуми шарафманди шаҳри босонӣ Панҷакент фаъолияти хишро дар семоҳаи сеюм ва дар маҷмӯъ ҷамъбасти соли 2021 бо натиҷаҳои самарабахш равона месозанд ва ин соли фархундаро бо натиҷаҳои хеле хуб ва назаррас ҷамъбаст хоҳанд кард. طبق نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکент رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با ساکنان جماعت‌های دهاتی رودکی، وارو، لایق شرالی، سوجینه، یوری، سرازم، چینار، خرمی، اموندره وابسته به مسائل مبرم روز ملاقات و صحبت‌ها انجام نمود. در این باره گزارش‌های خبرنگاران ما آماده شده است. در طول بینوی جماعت سرز زیر راهبری رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده واخوری با رئیس جماعت و ساکنان دایر گردید. ملاقات با سخنرانی رئیس شهر آغاز گردیده. عبدالخالق خالقزاده با حاضرین اوید به مسئله‌های مطرح شونده سخن گفت. مجلس از روی دو مسئله دایر گردید که مسئله اول این دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و مسئله دیگر عبور شوی به روزنامه و مجله ها بود. ضمن سخنرانی خود رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده ابراز داشت که خدمت به وطن سر اول قرض شهروندی هر یک جوان به سن خدمت مطابق است و بعدا خدمت جایی است که جوانان را تربیت می نماید و بتاب می دهد و حس جوانان را نسبت به وطن و وطن دوستی بلند می بردارد. بعدا رئیس جماعت دهاتی سرازم سخنرانی نموده از نتیجه کارهای خود گفت. او در سخنرانی خویش از جمله ابراز داشت که در دعوت اولی تیر ماهی از جماعت دهاتی سرازم 12 نفر جوان برای خدمت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفر برگردیدند. همزمان در جماعت به 615 نفر دعوتنامه تقسیم نموده شده. در مجموع 1790 نفر جوانانی به سن خدمت رسیده به قید گرفته شده است. رئیس جماعت اینچنین از شماره آنهایی که به سبب‌های گوناگون نمیتوانند به خدمت سفر برگردند گفت. رئیس شهر به حاضرین سوال‌ها داده و بهر برطرف سازی یک قطار کمبودی‌های جای داشته به مسئولین دستور سپارش‌ها داد. مورد به قید است که این گونه ملاقات و واخوری‌ها با اهالی جماعت‌های چینار، خرمی و اموندره نیز دایر گردیده. از جانب رئیس شهر به شخصانی مسئول اوید به بهتر راه‌اندازی نمودنی کارها وظیفه‌های مشخص داده شد. رئیس شهر پنجکент از جمله قید نمود که باید با جامعه بیشتر ملاقات و صحبت‌ها راه‌اندازی گردیده کارهای فهماندهی را جانب نمایند تا مردم درست درک نمایند و نتیجه دلخواه به دست آورند. گزارش مرتبه رحمانووا و شاه حسین صالحوف. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی از حاصل کشت کارتوشکا و ملاقات با ساکنان به جماعت‌های دهاتی رودکی، وارو، لایق شرالی، جماعت دهاتی یوری و سوجینه تشریف آورد. سفر کاری رئیس شهر از جماعت دهاتی رودکی آغاز گردید. در ملاقات با ساکنان این جماعت رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده توجه رهبریت، فعالان و مردم این دیار را به جمع‌آوری به تلف حاصل مخصوصاً حاصل کارتوشکا، پرداخت مبلغ‌های قرضی آب‌های پالیزی، ذخیره تخمی‌ها برای کشت تیرماهی و بهاری، اجرای نقشه شودگار، استفاده عاقلانه آب و زمین و سفربری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در معرکه تیرماهی دعوت و دیگر مسائل مهمی روز جلب نموده در نزد مسئولین دستور و وظیفه‌های مشخص گذاشت. رئیس شهر وابسته به بررسی مسائل در بالا ذکر شده با ساکنان جماعت‌های دهاتی وارو، لایق شرالی، یوری، سوجینه نیز صحبت و ملاقات‌ها دایر نموده از آنها دعوت نمود که در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده جهت استفاده مقصدناک آب و زمین، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، ذخیره تخمی‌ها، پرداخت قرض‌های مؤسسه‌های خدمترسان، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، تدبیرهای مشخص اندیشند.
дар ҷараёни боздиди навбатӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти ҷамъоварии ҳосили картошка дар ҷамоати деҳотиёрӣ шинос гардид ва изҳор намуд ки таъмини бозори истеъмолӣ ва саҳм гузоштан дар самти амнияти озуқаворӣ аз заҳмати кишоварзон вобастагии калон дорад. мулоқоту суҳбатҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар дигар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷон Холов. барномаро идома медиҳем. масъалаи вусъати корҳои ободониву созандагӣ, таъмини зарардидагони офатҳои табиӣ бо манзил ва истифодаи оқилонаи обу замин таҳти назорати доимии раиси шаҳр қарор дорад. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии аҳолӣ ва рафти корҳо дар иншоотҳои сохтмонаш нотамом боздид аз заминҳои бекорхобида ба ҷамоату деҳотҳои шаҳри Панҷакент ташриф бурд. сафари раиси шаҳр аз деҳаи Киштудаки ҷамоати деҳотиёрӣ оғоз гардид. Абдухолиқ Холиқзода дар он ҷо аз сохтмони хонаҳое ки аз офати табиӣ зарар дида буданд дидан намуд ва барои беҳтар ба роҳ мондани корҳо ба масъулин як қатор дастуру супоришҳо дод. баъд аз он раиси шаҳр бо сокинони деҳаи дашти Қозӣ мулоқот намуда оид ба масъалаи бунёди боғҳои интенсивӣ суҳбат намуд. раиси шаҳр аз ҷумла таъкид кард ки ҳар як ваҷаб замин бояд самаранок истифода шавад. ҳамчунин зимни боздид раиси шаҳр аз боғи интенсивии хоҷагии инфиродии Мақсадулло ки дар ҳаҷми 2.5 гектар замин дар деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бунёд гардидааст дидан намуда ҳамзамон ба масъулин дастур дода шуд ки дар заминҳои захиравии хоҷагии деҳқонии Андар ва хоҷагии инфиродии деҳаи Киштудак чунин боғҳои нави хушсифати интенсивӣ ба нақша гирифта шуда бунёд гардад. инчунин аз заминҳои бекорхобидаи ҷамоати зикргардида дидан намудаву аз мавзее ки барои сохтани дарвозаи шаҳр дар деҳаи Киштудак муайян гардидааст боздид ба амал овард. пас он раиси шаҳр дар рафти сафари корӣ аз сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи рукнобуди ҷамоати деҳоти Вору ва маркази хизматрасонии Даврон ки дар ҷамоати деҳоти Суҷина бунёд гардидааст ва рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад боздид намуд. маврид ба зикр аст ки маркази хизматрасонӣ аз 2 ошёна иборат буда ошёнаи якум ҳамчун маркази савдо ва ошёнаи дуввум ҳамчун тарабхона ба истифода дода хоҳад шуд. бояд қайд намоем ки бунёди чунин марказҳои хизматрасонӣ ва боғҳои замонавӣ шаҳри азизи моро боз ҳам ободу зебо намудаву ва баҳри пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми арзандаӣ хоҳад буд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. дар асоси супориши корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик ниҳолпарвар аз тарафи мутахассисон барои расонидани кӯмаки амалӣ ба буғдорон дар корхонаи давлатии фаръии хоҷагии ниҳолпарварии шаҳри Панҷакент тарзи пайванди тобистонӣ гузаронида шуд. дар асоси супориши роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии хоҷагии ниҳолпарварии тоҷик ниҳолпарвар дар шаҳри Панҷакент тарзу усулҳои пайванди тобистонӣ гузаронда шуд. мақсаду мароми ин тадбири агротехникиро саркишоварзи корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик ниҳолпарвар Мирзо Ворисов аз ҷумла ба мо чунин шарҳ дод. бо супориши вазорати кишоварзӣ ва корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниҳолпарвар мо тасмим гирифтем ки дар 13 хоҷагии зерсохтор дар 13 манотиқи ҷумҳурӣ мавҷуд ҳастанд тарзи дуруст гузарондани пайванди тобистонаро гузаронем. бо супориши корхонаи болоӣ хоҷагӣ бояд имсол ба миқдори 687,710 беғ пайванди тобистонаро гузарондани пайванди тобистона яке аз корҳои муҳими хоҷагии ниҳолпарвар ба ҳисоб меравад. хоҷагиҳо дарахтҳои мевадиҳандаро бо ду тарз зиёд мекунанд, яке бо нави тухмӣ, дигаре бо тарзи нашвӣ. мо ҳозир дар хоҷагие қарор дорем ки хоҷагии ниҳолпарварӣ бо ду тарз ниҳолҳои мевадиҳандаро зиёд мекунанд, яке нашвӣ, дигаре тухмӣ. мана ҳозир майдоне ки мо дар инҷо истодем ва тарзи дуруст гузарондани пайванди тобистонаро нишон доданд, ин майдон дар решаи нашвӣ буда ММ106 аз ин ниҳолҳои
میانقد استحصال میکنن که در جمهوری با اون نیالات طلباتهای خیلی زیاد دارن. همین طور در خوجگی دولتی فرعی نهادپروری شهر پنجکین با اشتراک متخصصان طرز و اصولهای انجام دادن پیوند تابستانی گذرانده شد. از جمله پیوندگر شادیمراد رجبوف اندیشه های خویش را درباره اهمیت پیوند تابستانی بیان کرد و همزمان طرز پیوند تابستانی را به طور عملی نشان داد. همین طور به طور عملی نشان دادن پیوند تابستانه امکان می‌دهد که متخصصان ساحه باغ و تاک‌پروری از تجربه نوی عالمان خاصه متخصصان کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک نهادپرور و خوجگی دولتی فرعی نهادپروری شهر پنجکین به طور خیلی ثمرناک استفاده نمایند. امروز قلب یکی از طبیبان شناخته انسانی حلیم و فرهنگدوست مدیر شعبه گیاهدرمانی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند علیمجان نظاموف از تپش باز ماند. رهبریت و کلی کارمندان شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند از مرگ نابهنگام طبیب حاذق اندوهگین بوده به اهل خانواده فرزندان و پیوندان همدردی عمیق و از درگاه خداوند صبر جمیل می‌خواهند. بینندگان عزیز در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. تنسیتی و خانواده هر یک شما آرزوی همیشگی ماست. با برنامه‌های تلویزیونی سیما بمانید. خیر.